amahoro azava mu maraso. Ntiwabona amahoro, ntiwabona kubaho, ntiwabona kwishura kwizana, ntiwabona uburenganzira aho wabwimwe hatamenetse amaraso. Ntiwabona icyo ushaka gifite agaciro. Umuntu wese Imana yabaye igihugu, Imana yagize gute, Imana yagize gute, bira byose n'ubujiji. Ntabwo Imana izamanura igihugu kive mu ijuru, kandi ntabwo yatanze igihugu portatif. Je nitwa Colonel Rukunda Michel, ndi umunyamurenge. Njemba mu Bijabo, nicyo cyicaro gikuru cya Twirwaneho, ariko kandi ibikorwa bya Twirwaneho biri henshi, kandi nitwe tubikordona, nitwe tubiyoboye. Ni nayo mpamvu n'urugenzi rwacu naho rushingiye, no kuza gusura abaturage Twirwaneho mu bibazo barimo by'intambara cyangwa bagiye bahura nabyo. Iyo niyo ntego y'urugenzi rwacu, kuba mu Minembwe, ni kuza guhumuriza abaturage, ni kuza kwifatanya nabo mu kababaro ko muri bihe barimo baterwa n'umwansi, nubwo bamaze igihe, ariko kandi kubera impamvu z'intambara zongeye kubuka Minembwe zica abaturage, twaje kwifatikanya nabo kugira ngo tubahumurize kandi tubabwire ko turi kumwe kandi tugihari. Intambara ihinduka uko imyaka igenda, uko yatangiye ntabwo ariko kuri none imeze. Intambara yatangiye bayita amazina asa nkaho badashaka kuyerekana ko ikomeye kandi abantu bari gupfa, bakayita ko ari intambara y'abungeri n'abahinzi kugira ngo bayobye uburari. Ariko muri cyo gihe intambara yari itaragaragara ngo igaragaze nyirayo, ariko hatangiye kubaho gutererana abaturage kw'igisirikare cy'igihugu, nibwo byagiye bigaragarira abaturage ko iyi ntambara ba nyirayo ari guverinoma ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa niyo iri inyuma yo gushira kw'abanyamurenge, yo kwicwa kw'abaturage, yo kunyagwa ibyabo. Rero bigenda bihinduka kugeza igihe umwanzi bari bashize imbere ari we Mayimayi n'ubwo akiza ubunyine, ariko yacitse intege. Ibyo akora ubunyine n'ubundi ari kubikoreshwa, ariko mu buryo bugaragara buri generalize. Ntabwo abakoreshwaga uyu munsi bagiye banahindura amazina. Mbere bari ba Mayimayi n'abandi bakoranaga nabo, ubu bahawe izina ry'ububatizo ngo n'abazalendo, kugira ngo ibikorwa byabo babinoze neza. Umuntu bavuga ko Twirwaneho ifatanyije no Tabara ni wabuze icyo avuga, kuko turarwana. Ndibaza ko n'ahangaha hano wenda hari twicaye twarwanira Tabara izuba riva, kubera kuko tumaze gufata abantu benshi ba Tabara benshi mu rugamba, mu ntambara turwana tumaze gufata benshi. Umunyamurenge wese ukunda iwabo, wavukiye Murenge, akabyarwa n'abanyamurenge, akagitunga Umurenge kuva kuri sekuruza kugeza kuri none, ukuye uwigiza nkana, abandi bose nta rugero. Tubandi dufite urugero, guhera ku bakecuru bakuze kuruta abandi, guhera ku bagabo bakuze kuruta abandi, abari hano mu gihugu Imurenge, abari mu bindi bice bya Kongo, abavuga n'abatavuga, abakora n'abadakora, bose ni Twirwaneho. Kuko kuba hano kw'abaturage, kuba hano kwa Twirwaneho ifite intwaro yo kurwana, nibyo bitumye iyo bari bagifite agaciro. Cyo gituma abantu bose ni ba Twirwaneho. Gusa nta muryango ubura ikigoryi. Dufite ibigoryi, dufite abantu bigiza nkana, dufite abantu bibagize ibyo bazi, baranyazwe, bariciwe, n'uyu munsi bari mu biriyo,
ariko bigasa nkaho bataba babibona bagashaka kunezeza umwanzi, ariko ibyo ngibyo ni ibisanzwe, ntabwo bizabuza twirwaneho gukataza no kuba iremye kandi ifite imbaraga irimo ingeri zose. Iyo umuntu ahaze ntazamenya ko umuturanyi yaburaye, ariko si abanyamurenge mu mutima. Ni ukuvuga ngo rero hari abatwawe n'ubujiji, hari abatwawe no kuyobya, bakayobwa n'abantu bazi ibyo baba bakora, bari inyuma bashigikiye gushira kwacu ngo niho babona amaramuko. Icyo nababwira abenshi, kubera ko badafite amakuru, nicyo cyabayobeje, ariko bazagaruka, kuko ukuri kuzotsinda, ukuri kuzotsinda kandi kuzohora guhagaze ari ukuri. Nta muntu n'umwe utari twirwaneho, ntawuhejwe, kuko si ishema ko turapfa, ko turapfusha. Abo bose badutuka bazogaruka b'abanyamurenge, ariko abandi bazogarurwa n'ukuri n'insinzi tuzotahukana. Nta bintu bizatubaho birenze bizatubayeho. Amahoro azava mu maraso. Tiwabona amahoro, tiwabona kubaho, tiwabona kwishura kwizana, tiwabona uburenganzira aho wabwimwe hatamenetse amaraso. Tiwabona icyo ushaka gifite agaciro. Ikintu cy'agaciro kigira ikiguzi. Ni ukuvuga ngo hari ikiguzi bisaba kugira ngo ugere kuri cya kintu. Ntabwo tuzaryama ngo tubyuke dusange amahoro yabaye, imihanda yabaye. Iyo abanyamurenge bajiriya umuntu wese Imana yabaye igihugu, Imana yagize gute, Imana yagize gute, bira byose mu bujiji. Ntabwo Imana izamanura igihugu kive mu ijuru, kandi ntabwo yatanze igihugu porotatifu. Yatanze promesse mugomba gukorera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugere ku mahoro tugomba guhaguruka tukarwana. Amahoro tuyabona turushe, tubize ibyuya, turize, tukagira indiri z'amarira kubera abana, abavandimwe, kuko iyo ni inzira. Dufite inzira sanse niki dushaka gukwepa, kuko intambara ntabwo tuyikwepera. Ni ukuvuga ngo abaturage bahumura iki gihugu twagitewemo, ariko tugushimangizwa n'imbaraga zake. Ubutumwa navuga icya mbere ni uko intambara tuzitsinda, kandi tuzitsindana 6 nubwo hari abatabibona, ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze. Iyi ntambara tuzoyitsinda n'ishema, tuzikura agasuzuguro, tuzikura akaga, kandi tugere ku mahoro. Cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu. Kigira kabiri ni kintu umuntu yamaze kuvuga, buriya ibintu byose byavuzwe n'Imana byararangiye. Ni ukuvuga ngo Imana yarangije kuvuga icyo yavuze cyose kigomba kubaho. Imana nta hantu yigeze ibwira umuntu ko uhereye ku ntangiro yabwiye Eva ngo uzobyara, ariko wayibabara, kandi abana ni umugisha. Uko abana ari umugisha, ni ukuvuga ngo abana ni umugisha, ariko uzobabona ubabaye. Gituma utavuze ngo uzobatoragura gusa, uzobyuka mu gitondo ubona abana, uzobabona uhaye uribwa ufite ubusharire. Ibwira umugabo ngo uzorya ari ukubiza ibyuya. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo tugere kuri ibyo bidusaba kubabara, bidusaba uburibwe, bidusaba no kubira ibyuya.